What's up everyone, it's your boy JD en vandaag bring ek maar net vir julle 'n stories. So ja, kan jy net vir ons jou naam sê en ja, sê vir ons wie jy My naam is Leo Sonti Bulelani. ja. Ek woon in die dorp woon in Kimberley. Ja. En ek is baie lief op sokker, so aangenaam, so waarani weer sokker coach is wat kom by ons en ons Ja, wat julle motiveer om weer om sokker te speel, ja. sokker te kom speel. So het ek die sokker gelos en op straat ander kinders se obstructions, so ander obstructions, sommer sê ander leaders se follow. Oh, ek verstaan, jy het ander mense gevolg. I was misleaded, Ja. also wrongfully. Not Actually, knowing. your peers het jou gemislead. Ja. Hy is actually wat jy wil sê, ja. My peers, ja. Oh. So, kan jy vir ons sê van waar is jy in Kimberley en hoe dit lyk begin dat jy die eerste dag wat jy like op die straat opgeëindig, hoe dit begin vir jou? Wat het gemaak dat jy hier opeindig? Kan jy net deel saam met ons sodat ons moet verstaan hoe Het was so it's what I wanted to experience, verstaan meneer, ja, verstaan. in die lewe, en dat wat gaan rondom in die lewe aan, verstaan meneer. Verstaan dan Dus nie. een poem in die dorp bij mij was maar zo, dus het is een ander dorp, man. Ja. Groot dorp. As jy van Kimberley? Het is een Kimberley, ja. Waar in Kimberley? Hier in Galicië. Galicië, oh. Ek verstaan. Het voor mijn gevoel alsof ik ga zo, het is zoals in Amerika of zo. So is as jy vir my sê is like van jongs daar af. Hoe oud was jy wat jy begin in die dorp en bly? Ik was Self op ja. zeg maar op die ouderdom van 8 jaar. Op die ouderdom van 8 jaar. Toen begon ik leren. Kom je in het dorp? Toen word ik gevangen. Oh. Voor 4 jaar. Zit ik in die braaste weer. Wijn gaan drinken. Ja. Hele kan wijn gaan drinken. Dwellings gaan roken. Maar toen weet ik was nog niet. Ja, ek verstaan jou. What's the next plan B gonna be? So we needed a plan B. We stand so we were late. So we needed money. So somebody said, "Imana, here the plan is with squeeze us." So it was so a crime come up. Okay, het jy ouers? Ik werd over. Ja. Over. Hulle is weer daar nie. Jammer om dit te hoor, bro. So dit het actually gemaak dat jy loop van jy self. Jou ouers was weer daar nie. Jou familie het jou ook nie begin reg getreed en so nie, né? Ja. So daai is dat jy actually regtig op die straat gebring het. Dat de mensen straat te brengen staan te laten. Om te gaan terugkeren reis toe. Ek verstaan jou. Daar waar ik uitgebreid ben. So daai het jou jy was vir 'n tydjie weg van jy self. Ja. En daai het nog gemaak dat jy jouself laat jy voel om te sê nee, ek is skaam, ek wil nie weer terug huis toe gaan nie. Hoe gaan die mense my nog gaan aankyk en al daai? En wat van die antwoord is, hoe gaan het antwoord en Ja. hoe net weer aan het denken is. Maar hoe wordt er gaan varen weer? Ja. Dan, Ja, ek verstaan. maar ik was gaan varen nadat ik mijn kop gaan stampen. Ja. Mijn kop was gestampt met. Ik bedoel, ik ken het nog niet, het is nog achter die buggelen, het is nog plaats. Ga luisteren. Ek verstaan bro. Man. So wat jy nou actually vir my sê is dat jy het hy gehet om te sê. Jy het hy gehet om terug huis toe te gaan, maar jy was net eintlik skam.
En eintlik bang vir die mense. Ja, hy was bang. So sien jy nog vandag, kan jy my net laat weet om te sê nou, daai wat jy gedink het om te sê nee man, dink jy nie jy kan 'n bietjie terugvat en sê nee man, jy kan terug gaan huis toe nie. Skam ook. Jy nog steeds, even vandag is nog skam. Jy nog nooit jou mense nog, wanneer laat jy jou mense gesien? Langlaat. Raar wat ek kan sê is ek kan nie sê om te sê nee, jy moet terug huis toe gaan nie. Nee, wat ek kan sê is om te sê nee, try at least, try maybe net een dag om te sê, man, kom maak net my hart sterk. Sien jy? Jy kan nie jou mense soek seker op en af. Sien jy? Ek kan jou fam soek seker op en af. Nou, as ek verstaan jy, bra, man, ek verstaan jy handlings of jy jou eie ding wat jy wil doen of wat, of die mense miskien hulle skel te veel, jy raak daar hard, jy ding net om te sê nee, jy waar elke tyd geskel het reg. He's net nog op ek is maar 'n roker. Ja, ek verstaan bro. Maar ek is 'n roker, ek is 'n roker, ek het Ja. experience wat ek doen. Ja. Ek het experience die power te sê. Kasien. Okay, kan ons net so 'n bietjie kort maak. Ek wil nou nie hê die interview moet so lank is nie. Ek wil hê iemand like kan jy net vir ons so jong mense daar buite kan. Ja, ons reg. Die ding, it keep me awake. Ja. Verstaan jy? Ja. If I feel like energyless now, ek kan nou tired is nie. Ja. Ek is so break me, bra. Maar ek het terug. Ek is hier. Even. Nog altyd. Ek wil nie sit, ek kan nie sit in Milan. Ek wil net werk. Verstaan Milan. Ja. En ek is net wakker. Jy sien soos ek nooit praat met jou. Ja. Jy kan hoor as ek time staan in Milan. Ja, ek verstaan jou. Ek is nie. Let's say, just wondering where can I go? You can only understand. Ek verstaan jou. But no. While I'm sitting and smoking, I'm struggling with life in the house. Ja. No? Some fellow brother come over to me. Sanjay. Ek verstaan bro. Was in love with my fall in love with my sister. I said, Yemuna, I'm coming home. I'm coming to see where I'm coming to hear from you. Didn't your sister come here at home? No. Okay. I said, Yemuna, let's you two guys was together. Ja. So you need to know where she. No, I left you there by the shopping and what. Shit, that like this is that one I'm gonna. I bought even a brand new knife. She take out a knife. I think that as late at night I think ne. Ja. The weapon. Nah. Ja. Ek kan sien bang oor die weapon ek het maar nie betree nie maar ek het glo nie maar kan nog sien nie. Maar ek kan ook nie saam sit en ek dink ook dan daai nie. Nou, verstaan. Ek luister die man, so dink die man staan en nat. Die man sê drong. Heerlijk droog. Ja. Maar de way aangaan, ik zei klaar, je wil gewoon stier terug. En hoe ik klaar hem zei, maar hoe hij mensen terugkomen, ik moest aan die slaap. Ze bleef me braaf, wil je morgen opstaan en worden. Hij is gesteken, niet. Ja. Ze bleef koud, ze loodde dingen, ze praat me niet. Het report the issue. Ze zei, nou, niet wat. Ze zei, niet die, ze zei voor hij ook niet. Zo. Ik heb praat met mensen uit Singa. Ik ga paar man, jullie bestaan man, jullie gaan maar praten. Goed man, no. Ik vraag me. Ik vraag iets. Hij is dronk, ik is stuk door. Ik zeg man, kom maar spijt ik door iets. Ja. Ik spijt er maar hier. Maar ik leid me na. Weet je. Kers, vet, stukjes van die mat, met de lamp gemaakt. En die history. Ja. Die kerspotterij, waar je zo maar hoor, zo maar zo. Ik zie nog wat vrij, Ja. Zij zo, ik zit net, maar als ik kers heb, viertjes, gooi een beetje zand, rijden kers heb, als de lamp.
Sy my goed man. Verstaan, verstaan. Het gaat brand. En nie so lank die moet ek weer light. Sy Ja, weer ek jaar sê weer in mekaar en weer. Sien jy? verstaan, Al verstaan. dat light oor en dan light. Sy Ja. so I struggled with light. Sy there is electrician in the house. No? The main switch is off. Ja, ja. For me to light, I need a fuse globe in the house to make light. For me to see Ja, ja. the light and the cardboard and there. Say, Ja, ek verstaan julle nie. so I'm sitting in the darkness. Say, Ja. I was stuck in the dark, you know what, man. Maar I believe die Here het my uitgehaal daar. Hoekom? Die duiwel stuur die vuur. My broer, ek slap in hy kamer oor. Van hoekom? Lief was ek vir die kamer van was my daddy se favorite slapplek. Ja, Die rest slap daar. Groei in die kamer. ja. Verstaan goed man. Ek voel ek kan nie na die kamer direk voel ek my slaap op. Hoe slap ek maar hier oor. Daar ek my bed uit in die venster. Ayer vriende is nou so hier my. Iemand is by hom. Ja? My fuse kan nie net toe aansluit. Jy kan nie net so maak nie. Daar moet iewers 'n fout wees. Ek het kes Man, moet gekrap het. connections van electric wires en Ja, verstaan jy? Alles was maar net uiteraard box daar. Dan man die wire die hele materiaal in die huis en so I lost the material, the accident, the fire, the heart attack, and the somebody in the huis. Hy is toe nog bly op die straat net te Oh. kyk die huis toe. oh, ek verstaan, ja, ek verstaan. En sien die mense by die huis toe, hulle nog by die huis, wil tussen nog saam Ja, aan mekaar en stick as one, verstaan jy? ja, together. Ja. So, het die accident gekom, laat ek die huis. Kijk hoe, die man, hy raak aan die slap voor my. Ek sê my man, kom laat ons die bek koop. Die Ja. ten is 20 rand, die was 25 rand. Ek het shot net so veel. Dan het ek my ding gekoop. Verstaan jy man, nou, sê ek op sê my is a creeper. En toe kom ek hier terug, wat, verstaan jy? Ja, jy kan nie nog so sê nie. Nee, is my toe hy voel en hy dink, maar hy is nie Hoe sy gevoel het hy. en hoe gedink het. So hy sê net so bad ideas en hy sien nie adres nie hoe om te sê. Ek verstaan, ek So verstaan. vir die man, hy man sê dat jy hom hoef het, maar ek kriep by, nie los maar. So wat jy vir my sê, is actually dit wat vir jou ook meer ver weg van huis af gedryf het. Ja, Die skouilerheid tussen jy en nie. sy, en ek het try ook, wat te kan sê, die man is targeting me, hy sê, man, ek het geleid. How come I light the fire, ne? While you are in the house and friend is op in hom shoppen en frietjes aan. Is 'n lelike explosion. Explosion, sorry, ja. Sê Melanie, plus is nog mense hier langs hier. Sê Melanie, I've been smoking, let me say, 2 or 3 years at home. Toen is my family al daar, but home alone, dis ek alleen by die huis. Wat sit, rook. As hulle kom, ek het klaar gaan rook. Ja, Dan ja. Melanie. Ja, Die huis is nog aan een, electrician is daar, niks. Potte, ek praat van 'n kook, niks. I know that's fire, it's gonna burn me, it's gonna hurt me. So I'm gonna get hurt. So I made sure, now I'm in a urgently need of my marijuana. ja, ja. So, ek is te hoog genoem, Melanie, ek need to calm down. Afkom, ja. Is 3 o'clock, about 3 o'clock then.
pastorie. Hmm. Die man het kom net kan en die ding maak voor het op Die shop van hy ding. die lunch en die Ja, maak. ja. Oh, die is land na. Ja. Nee, ik voel het niet. Right, dan kom je eten maar zo. Ja. Shab rood, hè, mijn bra. Doe niet zo lep die vloer. Dat is niet kooi, gaan slap met kooi. Maar die broer oor kooi toe. Gaan, hoe man je aan en slap. Kooi, hemna, het na. Als ik kom met salideer op, maar hemna logisch, hemna na. Ja. Binnen kan moest nu. Jezus was binnen kan. Ik kom met een job. Ja. Sanji. Sila kan hier mas ubias mo pa po may lamak ubias di hier. Hier op, ja. Al ko me bulat lamak mo di hier mo pa ani mo me bete. Kan som tiran te ke lat ko. Dat was dan, ja. Pasamilani. So. Leman so right man lani je dan slap di mana so for You know, ja, 3 o'clock, sorry. Then Ik is in hier. the morning, no? Mm. So before him I went to Batra Road. It's not fair. Ja. At Trezani Park. So ik had me net a strange 100-meter walk. Ja. Say 1,000-meter walk and so baby para Batra Road. Sign. Ja. Nou ik kwam met Batra Road. Ik ken me precies waar gaan. Duga hem na kijk. I need ganja. Mm. Duga het a papers vol. Mm. Right. My papers say Duga no ganja pay. Maar my paper maar is ook uit maar kom net weer vol. We staan hier met op. Ja, ja. Dat is dan niet. As hele 3 kwart. Ek trek 'n kwart. Duga. Net voor. Sumuli buta. Ja. Ek choki gaan kom met dit op môre. Het is gegaan dit. Dis wat ek gekom het voor. Sy roepers voor 'n kwart. Deur 'n kwart. Is gemeente nie so naam plek kom hoor. Vriende kom hoor. Die hele gemeente gehoor. Ah. Nou lyk dit die hele blame hulle gooi dit Op jou. my. Ja. Ja. Meanwhile, hoe kan ek volledig is? Mm. Just roep op 'n vuur gereed. Ek kan nie daai man los op en brand in die vuur. Ek moet hy man uittrek al was ek daar. Ja. Sien ek nie brand. Ek sou daai man gered het. Voor kan die vuur nog warm geraak het. Ja, nee, om plagen, ja. Hoe kom ek was mos met binne saam met hom beweeg. Mm. Ek gaan nie los nie. Die deure is toe, ek is nie daar nie. En die man het raak kennis, ek het hom gesê, "Hebena, slaap jy, ek gaan uit. Mm. Ek wil op soek daar gaan. Ek gaan nie son daar besloop nie. As jy slaap, gaan jy call en die, maar jy moet nie. Ek gaan die nummer follow. Verstaan jy? Ik verstaan je, bro. So, het gekom, ek moet weer terugkeer by die straat. Hm? Want hy het dit tot by die huis gaan bly. Hy terug gaan keer huis toe met die familie gaan bly. Die familie breek hoe van goeder se raak weg. Ek rook tip en hy goeder sien dan nie. Mm. Maar heeft hij, like, goed overgeveerd? Ja, jy het het paar probleme wat te gaan maak. Het is die keer gooi met een kip. Ik verstaan. Paar goed te gaan vat en sy terug gaan verkoop. Aardig goed te kies. Maar was hy reg hier en doe. Adres is die issue. Ja. Altyd sit my gewoon en hem na jy. En vat ek dit serieus. Dat kan jy dan gaan maak. Sê. So, asala nie. Ja. En toe interdek hulle my. Toe gaan ek af toe. En toe gaan. So daar is actually de reden hoekom je regtig nog niet teruggegaan hebt. Die interduk en al die Nie dit nie. Interdek, ek het gefees. Al die challenge wat jy gaan. Challenge. Ja. Ek het gefees. Ek het iets gekoop. Ek het vrede gaan probeer maak. Vrede gaan. Was daar. Ons het lewe aangevat. Ons het maar saam gestaan. Ons het maar net gebore baie. Ja. Die duivel. En my nie so. Ek moes oorvat in my lewe nie. Van hoekom. Dit is ek by die tronk het. En het is ook erg voor geloop. En die Here gaan praai moet help moet rit. Ja. Verstaan jy? Ja.
Ja, ek verstaan. Help op ons hoera, weet, hy is so goed as hulle nie. So erg gevoel, nee man. Ek het nie maar gesê, I made my choice while I was in there. But when I'm coming out, I ain't gonna do the same and I'm not gonna be the same. Mm. I personally learned was going in East West State. So was a loss of was when I important message in the seminar. Jay, gaan nie wees hoe iemand kan kry soos somebody Ja, ja. wat my nog vrygelaat het. So, en so look at a situation, it's ook a serious situation. Mm. So, ons soek nie vir ontenkaart, Onder mekaar, ja. so, jy gaan hom wat aan doen, ons gaan intree en ons gaan probeer. Wat vang. En dan vang en dan gaan we weer op de plek gaan en dan gaan we weer lekker. Gaan we nu weer kan werken en zien Mm. zo. Rijdt zo het ik beter gaan komen Melanie en dan rijdt dit te werk. En hij deed het eerste werk was ik ga je voor 5 days. Mm. So die 4e dag, is donderdag, die vrijdag, is vrijdag. Mm. Is wat net. Is dan Melanie. Die donderdag, ons kry accident in die pad. Is dan Melanie. Ja, ja, verstaan. Sien kom ek laat van die werk af. Ons gestap in West in die Melanie. Ja. Sien kom ek nou weer. Sisa, dat is die enigste ding wat gemaak het ek met Sisa praat. Sisa maar help me toch iemand 1-2. Mm. Soos die meer aan te toch gespreek op net favorite gebeurt het hulp op die constant veel. Sy ken mos ek is 'n man. Ja, seker. En ek wil ook nie weg te kan nie gaan stryd. Ek kan ook so presies so weg gaan leer ek moet. Ja. Lief maar om net sê so die Here soek maar die waarheid en toe gee maar die waarheid. Ja. Sê I'm not promote sê ek was vir die cool rank met tap en ek nee maar dat is maar het man. Ek ken die wil maar. Ja, maar dat gee sy altyd. Ja, ja. Sê het. Sy maar nee leider het nie gehet jy kon nie verstaan. Super Ja. gemis verstaan mekaar. So die stryk gebeur het kom. Sien dan nie. Ja, ja. So dit ons mekaar het gebreek Melanie. Vertroue weggegooi. Ja. Vandag vertrou ons mekaar maar ons is nog lief vir mekaar. Nie meer by maar saam met mekaar maar Maar sal jy miskien eendag weer terug gaan? om terug te gaan is dat geen ding laat nie. Op die oomblik is daar iemand wat ek laat hier laat nie na. Ja. In een kamer laat hy Ja. hy laat vir hier by die. So die Sisa, die klein Sisa wat agter die oudste kom. Ja. Sy is in control van die hele business by die. Ek verstaan, So, ek verstaan. En wil ook nie goed te mekaar gaan maak en aso and she's a woman that's at home so I can't even Ja. me end up in street is just try me myself trying to be on the safe side avoiding the trouble at home and way that I used to act for the people Ja. rude in the road because I couldn't stand up for myself, you know, Ja, ja. to find a job or look for a job. I didn't know actually what to do. Ja. At least, not like I didn't know. Like, I know where's town, I can just go to town. It's what they used Go to look say for to a me. job or something. Ja. Like, oh, this is somebody's car to wash, you know. Ja, ja. Park some cars and at least, you know, Ja. or just carry some bags, you know, for somebody and just go to the rain. Ja, just to put food on the table, ja. Yeah. And that was they used to tell me, Mana, but they do not know how to weigh yourself back in town. Sometimes you can come for an whole 4 hours, you can find nothing in town. After 5 at home, you're still having nothing. Ja. You know, at least other ones they are working, they can go to Yamana. I still have
like a pocket savings account. Yeah, yeah, You yeah. know, somebody that they can say, Apple, borrow me just a 10 there when you know I'm gonna give you like I can go to the shop and give me a loaf, what I need. Don't need to go home. Mm-mm. I'm gonna go make a loan, stand at home and say, borrow me this and borrow me. She don't have then Yeah, you get angry maybe again because you don't have now for you. Okay. that is what may no kakao dito etek what me I understand you, I understand you. Mar Fine. yeah, it made me stronger and I became much more stronger, uncle. Yeah, That's the reason why you understand. yeah. Today I don't still give up. Every day I stand up and I wake up and I cry. En daai is wat jy moet doen, broer. Jy moet altyd bemoedig is like en om te sê nee man, daar is 'n koning hier buitekant. You know, I Wat don't agter look ons for a kyk. job and look for a Sien somebody. jy? Hy sal jou iets gee, ja. And I don't give up, you know. I will keep on praying, you know, asking the Lord, you know, Ja. find for me the job that I'm looking for. There's somebody that's not going to waste Your my time strength and and time. use me. Essentially, when it's coming to wash my hands and being thankful, Ja, ja. you're telling me that I am harassing you. You already paid me. Oh, ja, You ja. don't owe me. Mm. You got safety when you got money. You are very dangerous. I'm afraid. Mm. That's the reason I stand back. I didn't say nothing. Ja. I look at my safety first. I don't know whether this is what a boogie trap, you know, or it was just somebody who felt like to Mm. address me about this company. Where can I go find a job? You know, Ja. that is own company. So I found a job. I've been working for 5 days. I was never paid. So the donor after second was no come. Mm. It is Friday. Break bor. I'm not free. Okay, bor. I grab bor lali. 300 bor. I can't barely get the income free. Say. Ja, daai goed is hulle eet tog. Okay. En podcast, zijn nog Ja. crazy. Podcast staan jullie al aan jobless, homeless, Ja. no parents. Ik verstaan you. Verstaan We you. are all young in the house. Sisters, 2 sisters, 1 brother. I Mm. cannot count only on my sisters. Look on my sisters. Sit back there. They need to go out to go to this farm, to the find the veggies, look for the veggies to feed me and the meat. Ja. I don't know where it comes from and I just eat. I just when I come back at home I say, where is my money? Where is my you understand? You don't want that, yeah. Where is my food? Then she asked me, Emma, did you ever buy hot food in this house? So, You know how much it is? I know, bro. That's a lot. That's a lot, yeah. Simon, Mm. Okay. Yeah, one last thing. Can you please motivate our young ones out there? Really? I'd like to say to the youth to stay out of the street. Yeah. Never do what your friend is doing. Yeah. You know, you can say jump, Junior. Then you still have to decide how do you feel. What do you feel? What is this that you feel to do? I feel like sitting, not to jump, Junior. Mm. Because when I'm jumping, I might fall, or I don't know. I want a way how to jump. You know, Yeah. that's the way we get hurt, injured, end up in hospital, end up in Present. in prison. Cops come to you because of you hurt yourself now. Mm. Now, you need us to help you and feel the pain together with you while it's yourself who has hurt yourself, not somebody coming to you and hurting you. Mm. Now, we don't know who
injured you. Now you angry for everyone. You know, it ain't the people that injured you that injured me to stay like in street. I remember I was lost some time, but I found my way back home. I remember my footsteps. I remember doing my footsteps back home. Mm. So I found my way back home. My family came and rescued me, and at the shelter, that's how they found me while I was for a very long time away from. Understand. Kan jy net weer vir ons jou naam sê? Waar kan ons jou kry as ons miskien vir jou iets gee? I'm every day welcome here, and we are every day sitting Just here behind McDonald's. McDonald's. Guys, And they're behind McDonald's. If you want to bring something for the guys, maybe food or something, yeah, well, they're just here behind McDonald's. You guys are invited to come and give them something, please, man. close. Our guys, we need to look after our people, man. Like, you know, sometime I went to the shop, stepped into the shop. I'm not smelling fresh. I don't know where to refresh myself. Son, uncle, Yeah, I need privacy to take out my kitchen. I need to put calbor. yeah, net so, Cardboard. Jong my sister sa pas school to asan and wase gani. Nee, is reg, ja. Secure Dis verkeerd, ja. Samelani. Ja. Now I respect myself, I respect my body, so I first tried to respect myself, so I thought them man, Absolutely. with all your respect, I'm not going to shower, just pour me a shower. Show me the way where you guys shower, then I can go shower. Ja, ja. Show me this good time to shower, can shower. I was a friend who did the shower bomb. I started, Ja. I'm not going to the shower, boys, when I say carrot, I think you took them on me now. I started Milan. Ja. I'm it's smelling very bad. And I feeling bad at the same time when it's Ja, when they tell you that you smell in bed, yeah. so Ja, my you have day- to, you my need, day is not gonna be good. It's gonna be I expect bad ja, ja. along the way, and bad things along the way comes to me, face me, challenge me. So I remember the way bad. I'm smelling bad. So when I'm going back home, I'm going to refresh myself. Ja, When I come to town, I want to be fresh and I want to be born again. En ek is bly dat ek kom geleer het ook hoe om te kan communicate met ander mense en hoe om te kan saamwerk met mense en hoe om te kan vra en dit geken hoe om te vra en ek was hy mens ja, dat is skam. hey man jy moet nie net hy sit hoe lang so jy wil my graag kos nie maar nog 'n klag en jy dan kom ek aan wil ek vat jy dan te kan wil aan ek sê vra so sê ek ka die ding as ek o my die jy om te vra maar los hoe Ja, ik verstaan, ja. Maar nou je kent daar allemaal. om te vra Ja. sê Nee, maar ik is blij. Roeltjie. Hoe zeg je? Hulle moenie roeltjie. Die young ones. Whatever you see any adult or any youth member is doing, smoking solo, it's nothing good for your health. You know, it's Yeah. something that's only gonna destroy you, and when it's done destroying you, it's just gonna leave you in the middle of nowhere. So you might find yourself lost, losing yourself, losing yourself, because of you're focusing on those things. And it's like a relationship, uncle. Build a relationship. If you love something, I know what love is kind.
but never love something that somebody else loves. Yeah. Chose your own somebody that you love. It's like a lesson also, uncle. Yeah. How to hold a cigarette is also part of your culture. Okay. Culture, we are sitting eating chicken. Hmm? I'll also come and grab a piece of chicken out of the bowl of chicken that we're having as a family sitting together and eating. But I don't know you. You don't know me. You're sitting there, you're having a nice meal there. I feel to join you, but I just don't know how to. How to join you.